ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Қамардин Ҳусейнзода. 25 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 25 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. нахуст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба ифтихори 34-солагии ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати сарфароз гардиданашон бо мукофотҳои давлатӣ самимона табрик намуданд. сарвари давлат таъкид доштанд ки истиқлоли давлатӣ ва озодии миллии мо муқаддастарин неъмат ва азизтарин сарвати зиндагӣ барои ҳар як фарди ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва расидан ба рӯзи босаодат, яъне ноил шудан ба истиқлолу озодӣ, гардиши тақдирсоз дар таърихи миллати мо буд. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизмати содиқонаи мутахассисони касбу кори гуногун аз ҷумла олимону омӯзгорон, табибон, шоирону нависандагон, аҳли фарҳангу санъат, кормандони дипломатӣ, коргарону бинокорон ва кишоварзонро ки барои рушди кишвари азизамон саҳми арзишманд гузоштаанд, махсус таъкид намуданд. гуфта шуд ки роҳбарияти давлат ҳар як иқдому ташаббуси созанда ва заҳмати содиқонаи шаҳрвандонро қадр мекунад ва барои дастоварду хизматҳои шоён подоши мувофиқро дариғ намедорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки дар пешрафту ободии кишварамон саҳми соҳибкорону сармоягузорони ватандӯст ва шахсони саховатпеша низ басо арзишманд мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсат ба соҳибкороне ки соҳиби мукофотҳои давлатӣ гардиданд ва ба ҳамаи шахсони саховатпешаи кишвар изҳори сипос намуда ба онҳо барору муваффақият хостанд. баъди суханронии сарвари давлат маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ баргузор гардид. дар маросим барои дастовардҳои баланди меҳнатӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ наздики 200 нафар аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтанд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаҳои илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги кишвар, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсоливу соҳибкорӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кормандон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ саҳми аҳли илму адаб ва фарҳанги кишвар аз ҷумла ҳунармандони театр ва синаморо таъкид намуданд. натиҷаи ҳамин қадршиносиҳо буд ки имрӯз 4 ҳунарманд аз ҷумла Турахон Аҳмадхонов ва Ғуломзода Исфандиёр бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва рӯзноманигори шинохта Латофат Кенҷаева бо унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. дар маросими мукофотсупорӣ 23 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, як кас бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии арбоби ҳунари Тоҷикистон,
5 کس با عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان، 3 نفر با اردن دوستی، 1 کس با اردن شرف درجه 1، 11 نفر با اردن شرف درجه 2، 107 کس با مدال خدمت شایسته و 7 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. باید گفت که حکومت کشور از روزهای اول به دست آوردن استقلال دولتی، حفظ اجتماعی اهالی، ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و فرهنگ را از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خود قرار داده برای بهسازی شرایط کار و سطح زندگی کارمندان ساحه‌های ذکر شده تا امروز همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. تأسیس دادن جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی و در تحریر نو قبول نمودن نظامنامه جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام می‌دهند از جمله اقدامات نوبتی حکومت کشور میباشد. این نوبت در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی از جمله 12 نفر با جایزه به نام اسماعیل سامانی در سال 2025 سرفراز گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد بهسازی صفت تحقیقات علمی در همه انستیتوت و مرکزهای علمی اکادمی برای هوسمند گردانیدن عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و دقیق و ریاضی مکافات مخصوص دولتی تأسیس دادند و هر سال 15 آموزگار و عالم بهترین با این مکافات سرفراز گردانده می شوند. این است که در مراسم امروزه مکافات سپاری با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در سال 2025 15 کس صاحب این جایزه شدند. مقصد از سرفرازگردانی با جایزه های ذکر شده در عمل تطبیق نمودن سیاست دولت در ساحه علم، معارف و اینواسیون با راه هوسمندگردانی عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی بوده. بر رشد فنهای مذکور فعالیت با ثمر ایجادی عالمان و آموزگاران، بلند برداشتن مقام آنها در جامعه، تکمیل اصول تعلیم و آموزش فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی از جانب خوانندگان و دانشجویان نگرانده شده است. در انجام مراسم مکافات سپاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه آنهایی را که از جانب راهبر دولت با مکافات‌های عالی قدردانی گردیدند صمیمانه تبریک گفته با اطمینان ابراز داشتند که فرزندان صادق وطن منبعد نیز نیرو و توانایی ذهنی، دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن تاجیکستان صاحب استقلال، تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی ساکنان کشور روانه می سازند. با سهم ساکنان و صاحبکاران ناحیه قبادیان نزدیک 40 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته منفرش گردید. اینچنین در دایره تدبیرهای آبادانی در جماعت دهات و شهرک، مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، مرکز سلامتی، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات خدمترسانی مورد بهره برداری قرار گرفتند. از جریان کارها گلچهره ستار گزارش می‌دهد. در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه‌چاره‌بینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در گوشه و کنار مملکت کارهای آبادانی و سازندگی با اوج و سرعت تازه ادامه دارد. ضمناً در ناحیه قبادیان ولایت ختلان هم تدبیرهای ساحوی وسعت بیشتر پیدا می‌نماید. نقشه‌چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان و این مناسبت فراگیر 171 انشاءات است که تا امروز 136 تای آن بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفته است. ما در ناحیه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 171 عدد انشاءات گوناگون یعنی خودجای خلق بنفشه گرفته شدیم که تا این دم 136 عدد آن رو ما به استفاده دادیم که از آن جمله در ساحه تندرستی، معارف، اینچنین تعمیر نمودن و از نوسازی راه‌های محلی به حساب می رود.
таъмири роҳҳо бошад як бахши муҳими ин нақшачорабиниҳо ба шумор рафта, кор дар ин самт рӯз аз рӯз сурати тоза пайдо мекунад. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи қубодиён сокинону соҳибкорон тасмим гирифтанд ки таъмири роҳҳоро амалӣ намоянд. дар ин доира ҳоло дар ҷамоати деҳоти тахти сангини ноҳия мунфаршкунии як қитъаи роҳ идома дорад. ин тадбир бо дастгирии соҳибкорони бонангу номуси ин диёр роҳандозӣ мегардад. бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ва мутахассисони марбут ба ин самти сохтмон мунфаршкунии роҳҳо дар ҷараён аст. мавриди зикр аст ки давоми солҳои охир таъмири роҳҳо дар ин ноҳия ба маротиб зиёд гардидааст. мувофиқи иттилои масъулини сохторҳои дахлдори ноҳия то имрӯз зиёда аз 37 километр роҳҳо мунфаршу таъмир гардидаанд. дар оянда низ чунин иқдомҳо дар миқёси ноҳия амалӣ гардида роҳи кӯчаву гузаргоҳҳо таъмир ва ба талаботи имрӯз ҷавобгӯ гардонида мешавад. илова бар роҳҳо дар бунёди муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ низ корҳо дар ноҳияи қубодиён ба таври назаррас ҷараён дорад. дар муассисаи таълими рақами 51 аллакай сохтмон ба итмом расид. биное ки сохта шуда бо тамоми таҷҳизоташ пурра ба истифода дода мешавад. зимнан дар деҳаи камароби ҷамоати деҳоти кайқубод низ бунёди бинои сеошёнаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 400 хонанда идома дорад. мавриди зикр аст ки бо бунёди ин муассисаи таълимӣ шароити таълиму тарбия ба маротиб беҳтар мегардад. ҳоло марҳилаи охири корҳои сохтмонӣ дар иншооти мавриди назар идома дорад. умуман дар ноҳия 46292 нафар хонандагон таълим тарбия мегиранд ки ба онҳо 2176 нафар омӯзгорон таълим тарбия медиҳанд. соҳибкорони банангу ба номуси ноҳияи қубодиён тасмим гирифтанд ки дар ноҳия сохтмони сифхонаи иловиро ба роҳ монанд. ба ғайр аз бохшиҳои бачагона дар ноҳия умуман 104 сифхонаи иловагии айни ҳол сохтмон идома дорад. дар деҳоти носири хусрав низ дар заминаи нақшачорабиниҳо сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 идома дорад. ин бино барои 760 хонанда пешбинӣ шудааст. дар маҷмӯъ корҳои ободониву созандагӣ дар ҳар гӯшаву канори ноҳия ба истиқболи сазовори ҷашни истиқлоли давлатӣ бо омодагии ҳамаҷонибаю рӯҳияи болида ҷараён дорад. дар мавсими имсола дар ноҳияи ҷабор расулов зиёда аз 80 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда шуд. айни замон дар ноҳия асфалтпӯш намудани роҳҳои маҳаллӣ дошта дар назар аст ки ин нишондиҳанда ба зиёда аз 100 километр расонида шавад. ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ мегардад. маълумоти бештар дар гузориши абдубаҳоби абдусаттор. имрӯзҳо азми мардуми ноҳияи ҷабор расулов ба он равона шудааст ки раванди ободонию созандагӣ боз ҳам тақвият ёбад ва ҷашни бузурги миллӣ 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррасу арзанда таҷлил гардад. бо ин мақсад дар ноҳия иқдомҳои созандагӣ амалӣ гардида дар баробари сохта ба истифода додани даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. назар ба давраи гузашта соли ҷорӣ ин раванд дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия тақвият ёфта бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ бештар аз 80 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфарш карда шуд ва бо ин нишондиҳанда ноҳияи ҷабор расулов дар миқёси вилояти Суғд мақоми аввалро соҳиб аст. инак дар арафаи 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи кӯчаи ба номи Қосимбек Туробови деҳоти Деҳмой ки дар гузашта ҳолати ногувор дошт пурра мунфарш карда шуд ва ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ гардид. масофаи роҳ 1,5 километр буда тавре сокинон иброз доштан дар гузашта рафтуомад дар ин ҷода ба мушкил сурат мегирифт. иттиҳоду сарҷамъии мардум боис ба он гардид ки роҳ мунфарш ва мушкилот бартараф карда шавад. рӯзҳои наздик бо иқдоми сокинон чароғонкунии кӯча ҳам амалӣ мегардад. имсол дар ҷамоати деҳмой бо саҳми сокинон зиёда 10 километр пурра мунфарш карда шуд. корҳои ободонӣ идома дорад. мо то охири сол
زیاده 15 کیلومتر منفش میکنیم. дар деҳоти ғулакандоз низ соҳибкорон аҳолӣ ва шахсони саховатпешаю хайрхоҳ иқдомҳои назаррасу шоистаро амалӣ менамоянд, ки авҷи корҳои роҳсозӣ аз фаъолнокии ҷомеа шаҳодат медиҳад. имсол дар ин деҳоти ноҳия бештар аз 20 километр роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ гардида, дар ин баробар бунёди даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ бо маром идома дорад. ин тадбири муҳим асосан аз ҷониби нафароне амалӣ карда мешавад, ки қаблан нияти сафари ҳаҷ доштаанд, аммо бо дарки он ки саҳмгузорӣ дар ободии диёр савоби бештар дорад, даҳҳо нафар сокинони худогоҳу хештаншинос ба хотири беҳдошти рӯзгори мардум корҳои созандагию бунёдкориро амалӣ менамоянд. امروز نیز کوچه دورانبگ ماموربکов جماعت دهاتی غولکانداز راههای محلی اسفالت پوش کرده ایستادند. در گذشته بسیار راههای محلی ما خراب بودند. آدمان برای راه گشتن بسیار دشواری میکشیدند. سرجمی مردم بود که راههای محلی اسفالت پوش کرده شد. دیگر راههای محلی نیز در آینده باز اسفالت پوش کرده می شود. дар пайравӣ ба амалҳои созандаи ҳукумати кишвар дар ноҳияи ҷаббор расулов аҳолии шаҳраки меҳробод, деҳоти сомониён, ҳаёти нав ва гулхона низ ба таъмиру навсозӣ ва чароғонкунии кӯчаю хиёбонҳо, бунёди хатҳои обрасон ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳим, ки дар беҳдошти вазъи зиндагии мардум нақши асосӣ хоҳад дошт, дар ободонии маҳал саҳми назаррасу арзанда мегузоранд. абдуваҳоби абдусаттор, дилшод юсуфӣ, ноҳияи ҷаббор расулов, ахбор. با مقصد کم کردن تلفات، استفاده عاقلانه نیروی برق، تامینات استواری شبکه‌های برق و همچنین پیشگیری حادثه‌های ناخوش از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی اگنتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه تدبیرهای سودمند عملی کرده می‌شود. گزارش همکاران ما. با نظرداشت اون که استفاده انرژی برق در تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات روز به روز می‌افزاید، باید با ثمراناک و مقصدناک استفاده بردن آن اهمیت جدی داده شود. هیئت کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه جهت پیشگیری استفاده غیر مقصدناک و استفاده ثمراناک نیروی برق در خیابان‌های شهر دوشنبه کارهای فهماندهی می‌گذرانند. در منطقه‌های سیر آدم و در بین استفاده برندگان نیروی برق کارهای فهماندهی گذرانده به مردم راه‌های عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بری نیروی برق را فهمانده سازیم. همزمان ما از جانب ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه بوکلت‌ها آماده کرده شده است که راه‌های استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق در اینجا نشان داده شده است. با مقصد پیشگیری قطع‌شوی تکنولوژی، تأمین استواری شبکه‌های برق و همچنین پیشگیری حادثه‌های ناخوش از جانب متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پیوسته سنجش‌ها گذرانیده برای کمبودی‌های آشکار گردیده و برطرف کردن آن پیشنهادهای اجراییشان حتمی داده شده است. با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوشی مرگاور و تطبیق با ثمر لایحه از جانب کارمندان ریاست همه‌جانبه و پیوسته سنجش‌های رعایت طلبات تکنیکی به خطر از رفت کارهای تشکیلات تامین کننده برق و شرکت پودراتی که در تطبیق لایحه بیلدینگ جلب گردیدند نظارت برده می‌شود. صاحب ملکان و تشکیلات تامین کننده برق را ضرور است که تا دوره تیرما و زمستان سالهای 2025-2026 در ایستگاه‌های ترانسفورماتوری کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گذرانده ایستگاه‌های ترانسفورماتوری را با قلف‌ها و پنجره دیوارها تامین نمایند. پیشگیری ویرانسازی طلبات‌های تکنیکی به خطری وابسته به خوابانیدن ناقل‌های برقی زیرزمینی، ایستگاه‌های ترانسفورماتور و اجرای کارهای وصل و نصب تجهیزات برقی زیر نظارت کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. تحلیلات نشان می‌دهد که متاسفانه از جانب شرکت‌هایی که با کار خواباندن کابل‌های زیرزمینی مشغول هستند
қоидаҳои амалкунандаи техникаи бехатарӣ ва қоидаҳои сохтори дастгоҳҳои барқиро дар хобонидани хатҳои каберӣ аҳамият намедиҳанд, яъне ки то масофаи лозима қуриҳоро намекананд ва бояд ки ғишт монанд, лента монанд, қум монанд. طبق اطلاع مسئولین در 7 ماه سال جاری از جانب ریاست 180 حالت وابسته بر رعایت نگردیدن قاعده‌های استفاده بری قوه برق و گرمی آشکار گردیده نسبتشان چاره‌های مأموری اندیشیده شده است. در برابر کارهای فرماندهی که در بین اهالی میگذارونیم، ما کارهایی که وابسته شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه است، ایستگاه‌های ترانسفورماتوری از معاینه تکنیکی میگذارن، قطی‌های جمع‌شوی ناقل‌ها، خط‌های انتقال برق از معاینه تکنیکی گذرانده، کمبودی‌های تکنیکی آشکار گردیده. برای برطرف نمودن کمبودی‌های تکنیکی با شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه دستورها داده می‌شود. در حالت اجرا نگردیدن از جانب مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق نسبت اونایی که با مسئولیت خویش خنک‌نظری می‌کنند، پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده می‌شود. در همه گونه شرایط اگر هر قدر برق مقصدناک و صرفه‌کارانه استفاده شود، همان اندازه تأمینات خوبتر می‌گردد. متخصصان ساحت تاکید می‌نمایند که این تدبیر می‌تواند در برابر پرثمر استفاده گردیدن نیروی برق به غنی گردانیدن بودجه هر یک عائله مساعدت می‌نماید. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.